Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Ki Pulit kila Pynngat Kyndon anya Chowkidar ka Balang Presbyterian Mawkhar uba alfas bare halor ka jingkeno bo udan keti ban pendan kam bakla ya kapisa jong ka Balang ka balapalat ya ka laiklor tingka kani kapisa ka balapalat ya ka laiklor tingka kadai ka balayolum jing aingu man la ka sngi ublay na ki pait reu ngai jong ka Balang lalap ksai ningkong ya kani ka jingsha pendan kam bakla ka pisa da ka komiti Balang bat day ha ka laitrik unailar arajar khat khandai baki lalaj ban ujor ijahar se ki Pulit bat la register ya kani ka jingjia halom ding jiri police station bat ki Pulit kila kemru ya uba alfas bare kumbakalong hadu menta ki Pulit kidang Pynngat ya kemukot dema ka benengkong ya uba alfas bat ka jingto okit kadang ya syakman ban lap se ki waipat ki badan ketilang bat u Kabide bekakis kendai pulai pra arjar kandai apkede beteka Mawkhar di hadin bekala investigate tu ayo la sikya di nakideng jumayo la pendet ban caci ke kes ini dah sudah mengkene di la caci we beriu kod alfas bare ini Chowkidar jongteka himan ya kita kepentar nyimla ban disclose maka kampan jemi ni man toke dan rai ek pisa ban pelut try nyimla ban disclose kita markene kede dan first charge it but ka jing toke kadang ya Kumka jumlah ka Balang ni ka di like lor tam rai hadin bada investigation ka tam ya kata ka like lor je kalau dun ka latam banyak yang like lor tu kata malam bong ni som tan ma kani ka charge ka bengkong ban kani bisa la bengkong bakla agun ki bentah kaba lakit ki dan ki investments dan ki lap shape la channel bisa di kata kadang ka investigation pada charge itu Indrai kani ka kamkut hiang ni but kani ka charge sheet tu ka beteng ba kan continue kani ka first charge sheet but ni nang beteng ban lap terus kani ka kajian adu arjar khalai adu arjar ndai ban ni semua ba kani ban beteng ban asetin don em ki ki berhenti di kani ka bekas ka volume tu besar kalau huge ba macam ka volume macam bisa di ni asetin kata kiwi kita involve na dia hadin kata ni sa submit ka subsequent charge sheet nama kata wat lau ayu la shuntan maka le poetrik ma la shuntan dari ka investigation kam teng ni la ai so wei wai pada ban pet investigation yang mentah ni kani first charge sheet ni la kadang ka evidence bau kalau ka evidence nya ka sebut kau yang bau Chowkidar ni one first pada hi tak bisa but mau ni Balang ba yang ba kandi first charge sheet di dan kaman doket nya susu ba umpiang ti kalak ni alam umpiang marwe mata lipat pengkut kita kes ni nang teng susu investigation kan nang teng manlap lada dan keti menurut patron new fast break yang kata tingin lah untuk ke timeline dari ini dia deploy hoi lah ya kan kapor nado harjar dai nado mentai dan caci lah bampor dari ni kapasitas investigation ya kan investigation atau kapor harjar dai tingin lah benom ya ka posting juga harjar atau tingin lah pakai kata dari hadin berarti tu bisa kunjung di ni nak pergi pun bagi steps empat dia di nak post kapor ni supervise but ni nak kedon juduna but ni skoba kani kes hi kadeka fit case badi badi action ba kladis to ka misappropriation ka ba issue kai but ni skoba da kani kan trial cuma kani ka case ka ba kadi ban kalong pas kam ka ba watch take namal tang ni
khap yang shu ayo ba kini kini steps ki ba patle di oi Islam na kita Kakis berkat investigation ado arjar kharlai ado Masih yang Jun arjar apa ngim donai ban ong dan ray kumbal ong ni spesifik ba hadin bengila shimtu lasio tingila shimking ne case ngila supervise wayo di hadin ta bangila labit labiang tini search chit men kini ray kum taka allegation badan ka jingera yano katar kamdan marba kahi kaju ya ka kali law is equal to everyone di Kyndon kana ka jingla shiliang lana yada make a case ray YOE we are we investigate we love jingsha nagar first charge ngila dap charge kumaya but ngin certain ben ya kajin rocket but ngin lap but lese yo lese tangdon ki we part ki ba don kti